Lakhipur online puthok saba September ki tang 19 Sagul se numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahan bada maroi Pao. Pradhan Mantri Narendra Modi ki mapu kumun ga mari lenana chayol amachum na pangthok kadaba thorum sing hodokre. Manipuri National Council Lakhipur Code District ki thausil kanglup semkre. Taramanga suba karam puja sammelan dilku sabagan da chinglem na pangthokre. Bike amasung dumper truck thamsinabada college ki mairoi nupi macha ama laikhidre. Chewal ani chupna chathagadaba State Handloom Expo lising aniga kunmanga Agartala da hudokre amasung MSRLM Jiribam district ki oina seat capital yenthokre. Haujik mapungoi Pao tabirase. Pradhan Mantri Narendra Modi ki mapu kumun ga mari lenana chayol amachupna pangthokadaba Seba Sapta gi thoram ngarang dagi hoduna lebak sin bathungna pangthokpagum Barak Tampak ki jila ahumdasu thoramasi pangthoknari Kasar jila da thoramasi ga mari lenana Jila Police Administration na sinduna Silchar Medical College Hospital ki matinga loinana SP ki loisangda mega blood donation camp ama pangthokre thoramaduda jila ki police superintendent Nomal Mahatta Additional SP Shubroto Sen amasung atay police officer sing loinana कर्मचारी अमसुंग पौमी सिंगना ई दान तौबगी थोरमदुदा सरुक जाखि 17 तारिख 17 सेप्टेम्बर আজি ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিন আৰু আজি পৰা সেৱা সপ্তাহ আৰম্ভ হৈছে আৰু সেৱা সপ্তাহৰ উপলক্ষে আমি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচীত আমি এটা ৰক্তদান শিবিৰ এটা আমি আয়োজন কৰিছো ইয়াত জিলাখনৰ সকলো বিষয়া কৰ্মীৰ সমন্বিতে বহুতো লোকে অৰ্ধ শতাধিক লোক ইতিমধ্যে ইয়াত ৰক্তদান শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই যি ৰক্তদান শিবিৰ আছে আমাৰ শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সৌজন্যত আমি এই ৰক্তদান শিবিৰ আয়োজন কৰিছো আমাৰ ইয়াত পুলিচ বিষয়া কৰ্মীৰ লগতে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধু সকলো ইয়াত ৰক্তদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে Ngarang September gitang tarateret yum sakation numit ki ayuki pung taramathoi taba matamda Lakhipur khunauda leiba wahengbam Vidya Sundar gi sangaida Manipuri National Council Lakhipur Code District ki thausil kanglup semkre wahengbam Vidya Sundar na thorom mapu oduna pangthokkiba thausil kanglup sembagi miphamadda Khetrimaim Singhajit President Manipuri National Council Central Committee Assam Dr. Raju Khumuzam Information Secretary Taurem Debasis General Secretary amasung Mutum Ranjit Assistant General Secretary Central Committee amasung Ingudam Nilbirna mathangsitna Mithunglen amasung ikai kumna jaba mithung sing oina phambak ki leiteng oikhi Mutum Ranjit Assistant Secretary na Mayambu Taramna okpa amasung wahodok piraba matung Manipuri National Council Lakhipur Code District Committee thausil kanglup semki President oina Wahengbam Vidya Sundar VP ani Ingudam Nilbir amasung A Bebita Devi Secretary oina Mutum Ranjit Finance Secretary oina Sangamayum Rishikesh Cultural Secretary da W Pisak Macha Organizing Secretary oina Ayekpam Luanganba Youth Affairs Secretary oina L Inau amasung Media and Communication Secretary oina Laurembam Nganthoiba Bukhanki loinana Advisor oina Chakpram Jitendra Bukhanki baga loinana Member Kunithoina Saba Thausil Kanglup Semki haina Council asigi nauna khallaba Lakhipur Code District Committee ki Secretary Mutum Ranjit na khangalakli नमस्ते भौमिक कंप्यूटर्स पहला पुल कछार में मिलेगा आपको हर तरह का लैपटॉप डेस्कटॉप और एक्सेसरीज इस पूजा पर हर खरीद नुंगाइरबा पाव भौमिक कंप्यूटर्स पहला पुल कसारना लाखलिबा दुर्गा पूजा गा मरी लेनना अखन्नबा ऑफर खरा थमजरी मफम असिदा डेस्कटॉप लैपटॉप अमसुंग गेमिंग लैपटॉप का लोनना CCTV camera printer amadi computer ga tai polam sing ahongba mamalda phangbigani loinana matik saba service ki khudong saba su thamjari puja special offer oina laptop desktop natraga printer leibada smart watch amamam lemna phangbigani araiba mawongi installment ta EMI ki khutangda pot chai leibagi khudong saba su thamjari khudong saba si lobina bagi tamak ngasimak lengsimbirako Bhumi Computers Poila Pul Kasar Akupa Marol Gitamak Mobile Number
9435370542 नत्रगा 7896310689 नंबर असिदा पाव फाउनबियो। नमस्कार, हमारा नाम रंजित भौमिक। हम सिलचर से आया। कोयलापुर में एक नया शॉप ओपन किया, कंप्यूटर शोरूम है। उसका नाम है भौमिक कंप्यूटर है। मेरा सिलचर भी भौमिक कंप्यूटर की है और कोयलापुर में अभी नया स्टार्ट किया। अभी लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, एक्सेसरी आपको मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट ऑफर चल रहा है अभी आज से स्टार्टिंग हुआ, पूजा तक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा आपको। लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा आपको मिल जाएगा। गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग डेस्कटॉप आपको EMI फैसिलिटी मिल जाएगा आपको। अगर कस्टमर आपको चाहिए तो EMI चाहिए, आपको EMI फैसिलिटी मिल जाएगा। विदाउट इंटरेस्ट भी आपको मिल जाएगा। जैसे कस्टमर सिविल का ऊपर डिपेंड है। 0 डाउन पेमेंट मिल जाएगा आपको। अगर EMI में आपको लेना चाहता है तो आप आइए, आपको EMI आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको EMI पे बजाज पेंशन में मिल जाएगा, HDB फाइनेंस है। आपको जो डॉक्यूमेंट लगा, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स लगेगा। आपको EMI में आपको ले सकते हैं। आदिवासी चा जनगोष्ठी बराक वैली की 15 सुबह करम पूजा सम्मेलन दिलखुश साबगांदा चिंगलेमना पांगथोखरे। आसाम की हानगी मंत्री अजित सिंह, लखीपुर की हानगी MLA राजदीप कौला अमदी संजय ठाकुर चिंब मियोय सिंगा लोइनना कांग्रेस लुचिंब डॉक्टर माइमोम शांति कुमार सु डाइस की लेटेंग ओइखे। नुमित असिदा मसिंग यामलबा चा बगान की थोमी सिंगना सरुक याखी अमसुंग जुमुर जगोइना चिंब की खुदोल तमखे। थौरमदा वा nganglatuना डॉक्टर माइमोम शांति कुमारना करम पूजा असि प्रकृति बु इराटपनी नुपी ओइबिसिंगबु इकाई खमनबनी। चा बगान की मियोय सिंगना माहुसागी खल कायहंदना थंबदा mateंग पांगली हाइके। जुमुर जगोइबु यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ओइना सकंगफम थोगी हाइबा वाफमसु महांगना फोंदोखे। थोकजम मणि कुमार, अजित माइबम अमसुंग विकाससु थौरमदुदा सरुक जाखे। श्रीभूमि कांदीग्रामदा थोकिबा लंबी की खुदोंथिबा थौदोक अमदा बाइक अमसुंग डंपर ट्रक थोमजिनबदा कॉलेज की महिरोई नुपी मचा अमा थौदोकपमदा लेखिद्रे। बाइक मनिंगदा तोंगदुना लाखिबी बदरपुर नबीन चंद्र कॉलेज की महिरोई तुपसी भट्टाचार्य डंपर की चकाना तकतुना थौदोकफमदा लेखिदबनी। बाइक थौरखिबा जयदीप मालाकार फिबम थिना सोक्तुना श्री गौरी हॉस्पिटल दा पुखटके। थौदोक असिगी पाव फंगबगा बदरपुर पुलिसना असिबा हकचांग अदु लौखलगा पोस्टमार्टम गिदमक श्रीभूमि सिविल हॉस्पिटल दा थाखरे हाइरे। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की मखादा मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड न सिंधुना सितंबर के 19 फाउबा चयोल अनिचुपना चथगदबा स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2025 अगरतलादा हौदोखरे। अभयनगर पुथिबा देवताबारी संगलेन ममांगदा एक्सपो असि अगरतला म्युनिसिपल काउंसिल AMC की मेयर अमदी MLA दीपक मजुमदारना मैरा चोकतुना हौदोकपिखे। थौरमदा AMC की मेयर इन काउंसिल हिरालाल साहा, MHHDC लिमिटेड की MD एलांगबम जितेन, अभयनगर पुथिबा वेलफेयर कल्चरल सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट N निरंजन दत्ता, सेक्रेटरी S दीपक सिन्हा मसुंग वीवर सर्विस सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेप्यूटी डायरेक्टर डिजाइन अर्नब चौधरी सरुक जाखे। मेलादा स्टॉल हुंफो हांगली मखल मखा कया की हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट अमसुंग ऑर्नामेंट न चिंबा पोटलम कया मेला असिदा यावरी हाइना अगरतलादगी फंगबा पाव सिना हाइरे। पटना हाईकोर्ट ना कांग्रेस पार्टी दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमसुंग महाकी लेखिद्रबी ममागी मतंगदा सेमगतकिबा AI जेनरेटिव वीडियो अदु मखोयगी सोशल मीडिया दगी अथुबा मतमदा लौथोखिनबा खंगनखरे। वीडियो असिगी मतंगदा मियामना पेंदबा फोंदोनरखरबा मतुंग कोर्टना वारोइसिना सिपिखिबनी। वाथोक असिना सोशल मीडिया सिजिनबा अमदी AI की सिजिनफमदा अचौबा वहांग अमा ओइरकली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की धरदगी ngarang सशक्त नारी सशक्त परिवार हौदोखिबा थौरम असिगा मरी लेनना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिरीबाम का कुसमनरगा
Directorate of Health Services and National Health Mission Manipur nasu Swasth Nari Sakt Paribar Loinana Posan Mahagi Thoram DC Jiribam Krishna Kumar na Social Welfare Department Government of Manipur gi makhada Ningsing Khundalaiba Jiribam District Hospital da hudokre Thoram asigi matangda DC Jiribam Krishna Kumar na phongdokibada ground level da thabak tawduna tongan ba purup singa loinana asa amadi anganwari worker singna tawipa thaudang singna nupi singi hakchang amadi machi oiba chinjak sing pijanabagi pukning thawatki Manipur State ki inner MP Oriba Dr. Angomcha Bimol Akoijamna Jiribam ki damak IRCS Manipur State Branch ki kutangda IRCS Jiribam District ta kusinarakiba ambulance service haudokraba matung IRCS Jiribam District Branch na poster campaign ki thoram ngarang Jiribam ki tongan mapam singda koina chatuna pangthokre Indian Red Cross Society IRCS Jiribam na miyam gi mateng pangnanaba ambulance service leire haina khanghanba amadi awareness piba oina Jiribam gi Sonapur Uchathol Lamkhai Babupara Gularthol Sorok Ating Mina Chingba Mafam Singda campaign atu chathaki hairi District Mission Management Unit MSRLM Jiribam Department of Rural Development and Panchayati Raj Government of Manipur na sinduna Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme gi makhada Jiribam District ki oina beneficiary singda seed capital yenthokre Thauramda Jiribam gi BLF mangadagi SSC group tareta punna beneficiary mapanda selfam adu yenthokki hairi MSRLM Jiribam District ki training hall da Manipur State Cooperative Bank Limited Jiribam branch ki branch manager Dobel District in charge Jiribam MSRLM Wahengbam Premchan Financial Inclusion in charge Wangkem Promozit Nongchup Ngakpi Jiri Women Multipurpose Cooperative Society Limited Jiribam CLF ki treasurer Yumkham Anita Yauna tongan ba cluster level federation village level federation amadi self help group ki miyut singh community facilitator bank ki sakhi kedar singh thormadu ta saruk jakhe Energy Healing Center Rongpurda computer gi matengna Anoba madi ariba anaba singbo computer gi matengna layong khangdokpuna layang bahusare computer gi matengna makal makhagi anaba singi report lokthokpuna haksangi awat machal kaya menkhanaba amadi supplement piduna naturopathy amadi magnetotherapy na layang bajaragani maruwaina nupi gi laina sing I watpa angang khawgi laina angang oidaba nupa singi phambi sonbagi laina prostate gland chawthokpa kidney amadi ising mari gi anaba nung leiba sinus diabetes BP stroke paralysis nerve amadi brain gi anaba khwang naba khutang chikpa spondylitis phai chingba liver amadi chakhau gi anaba piles wakhal gi anaba tumba yadaba sor chinba gi laina sine chingba layang ga yaragani loinana matam sangna hu chen hidak charakpadagi side effect amadi I da hu chen ba toxin leirakpa I watpa gi anaba koktanaba amadi steam bath ki kudong saba leizare Silchar Rongpur Part 2 gi stone crusher manakta leiriba Energy Healing Center da ngasimak lengsimbirabu mangjongna appointment ki damak mobile number 9395 732 456 number asida call tobiragna bakhanganjari Bikasi Agro Producer Company Limited Singirbon Kasarna Puthokpa Lamdam asigi Laihaudagi Thokpa Cheng Ranjit Amadi Chengi Yamna Chingba Lakhipur Fulartol Poilapul amasung Silcharda condition kharagi makhada adomgi yumda delivery pinabagi khudongchaba thamjari khudongchaba silaunabagi damak mobile number 96138 53127 natraga 94354 number asida order tobiba yaragani adomna leibiba cheng asina lomi singi sandan lambi oibata natana samasa sigi senmit londasu chauna mateng oiragani habigi thajaba thamjari paujenjariba Bikasi Agro Producer Company Limited Singirbon Kasar Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pawa sibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawa channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu Aroibada maroiba pau amukhanna
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मपो कुमुन मरी लेना चयोल अमचुम पांथोकदब थौरम सिंह हौदोखरे मणिपुरी नेशनल काउंसिल लखीपुर को डिस्ट्रिक्ट की थौसिल कांगलुप सेमख्रे 15 सुबह करम पूजा सम्मेलन दिलकुश साबगान चिंगलेम पांथोखरे बाइक अमसुंग डंपर ट्रक थमजिनबदा कॉलेज की महरोई नुपी मचा अमा लैखिद्रे चैवल अनि चुपना चथगदबा स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2025 अगरतलादा हौदोखरे अमसुंग MSRLM जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की ओइना सीट कैपिटल यंथोखरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाव संदोक जबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।